Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA barim kasoyong konstituensi ubalong ru ukurtong ke NPP hakni ke election bamenta uba samlen malnyang habayakan gilat pathai Kubor hadin ke jingnyo yeki vote ulong bahaga jingso shimed ula trai bahana kamenta ke konstituensi tang bahaga bakut hapdiang pad ke jing syarem ke jing job haga juk kapor ula ket boket riang ru yu ba senshaling do ubalong nong mikmat bathamai Bon tray bahana kamenta ka bha kamiat jong konstituensi. Haba jubab alor ka jingsni ka result apo ka soyong konstituensi na kalyang ba samnen ulong ba umla bantib ban muddor ka jingkwa jong kipat ba na marlada bishari ki kam na kalyang ka seng kala tray bha handai kindit kansan kadon ka jingkala ka jing perkat jong ki briu bat amla bantib na ka ka daw. Ulong ru ba ka dawa jong ka jing syarem ha ka election kam day ba ulit panyaso ba ka NPP handai ka niru laleling ba ka jingas ngoto jing mud bat kinong kersyahan. Sau cho các bạn tìm hai sân và hấp dẫn cái phần đơn về chốc và các bạn tìm hai cái chốc thì các bạn nhớ thế là cái mình scan mình đi chốc believe juga nega result ka what snew ya kan di report soyong đi làm cái cái đó lạ mình được đưa đến chụp quạt mình bảo đi thì sang như này tôi đã mình bảo thì cái này thì mình sẽ để cái cái sân cái sekolah mình đi thì cũng lạ mình tiếp tục đó ini kalau udah jadi rai pajak macam ni pajak sudah ada rai tu bicam nak jik semua cumbi sekan pipi kena ke bawah jik jiram jik ni nak sih kabel ya maka jeleknya sekarang NPP kalau kita kerja setuju makin kesan kebangan kita bisa mat pajak ini berfak dari sini ini NPP terkembang pelak